Sejroning karya tabuh gentuh miwah pemijilan ide betara ngertagumi, Krama Desa Pekraman Selat Karangasem ngemargiang upacara ide betara ketuur saha katuran nyejar ring pura pusah selami pitung rahina. Pemargin upacara sane kemargiang satunggal dasa warsa puniki sejroning ngelungsur kerahayuan kedirgayusan saha kesukertan cakat. Sedurung ide betara munggah katuran nyejar ring pura pusah, bendesa Desa Pekraman Selat Karangasem nyuk serahang piagam majeng selikur Desa Pekraman Penyanding Wiadin Kekub, pinaka rasa suksmaning manah ipun, santukan sampun ngaturang bakti penganyar, tegap antuk aturan merupa serana salaran, mendaging pancepale, pale bungkah wiadin pale gantung. Siosan ring punika plekutus banyar adat sejebak Desa Pekraman Selat taler ngaturang bakti penganyar selami ide betara nyejer pesasurahina ring pura Balai Agung Desa Pekraman Selat Karangasem. Siosan ring piagam selikur Desa Pekraman Penyanding Wiadin Kekub taler ngemolihang benang tridatu saha beras kuning pina kecihna paiketan subakti sareng Desa Pekraman Selat Karangasem. Dani ngawohin karya tabu gentuh miwah pemijilan ide betara sakti ngertegumi kesarengin antuk putran ide Ratu Sakti Putra Piagem sane kemargiang satungil dasa warsa apisan. Ritat kala ide betara tedun saking pesimpenan gaduh sakti Banyar Bingin ngeruruh pura Balai Agung wantah melantaran ajangan jangkep medaging pancepale ulam jangkep miwah canang sari sane panjang ipun 700 meter. Ne subakti keraman titiang raris kerama ngaturang pangubakti melarapan untuk ngaturang sedaging-daging ring kauripan peniki pamekas nane merupa ajangan berupa pala bungkah pala gantung katur ring ide pina kecina sampun memargi antar ingyan pengupajiwa sani mawitangan ring sejroning nincapang kauripan dan kesukertan keramu duwini. Sesampunnya katuran nyejar pesasurahina ring pura Balai Agung ide betara raris katur saha katuran nyejar ring pura pusah selami pitung rahina. Rikalaning ide betara munggah wantah menjalaran antuk beras kuning mendaging panci biji inggian biji jawa buleleng godem jagung jali sani panjang ipun sawetara 300 meter. Penika suksemane di tatkala ide jagi munggah ide male mapaice merde ngelintangin antuk biji-bijian peniki pinaka bibit sane pacang ketandur pacang kupepira ring kerama sareng sami pemekasnya ne setunggal ngedase masa male ide nitenin sakewandan setunggal ngemasa ide nalar katuran pujawali katuran piodalan setunggal ngemasa ritat kala pengerupukan ide katuran pujawali sane mapasengan sane ketai riki muaste pecayan ritat kala ike rikat kala pujawali punika ide mapaice sinar mapice cahaya memberikan kecerahan ring kerama sareng sami sakewandan ide nenten ketuur amung saking pesimpan kemanten mugi-mugi sangkaning asli dibaktin keraman titiang sami pada kenak rahayu sareng sami pemekas sani gumanti sane tunasang titiang mangde yukti-yukti dreste sani titiang tami saking leluhur titiang saking penglingsir titiang ngedas semasa puniki nalar mangde presida ajak memargi. Karya tabuh gentuh miwah pemijilan ide betara ngertegumi puniki pina kecihna bakti krama Desa Pekraman Selat nganutin sareng dreste Desa Irike mangde kwentenani state rajeg saha paiketan sareng selikur Desa Pekraman Penyanding Wiadin Kekub side sayan rumaket. Selantur ipun ide betara sakti ngertegumi kesarengin ide betara Putra Piagem katuran mesinep ring pesimpenan ide soang-soang ring tanggal 17 April sane jakirau.